ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯔꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯣꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯂꯥꯁ ꯗꯦꯠ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯂꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯔꯁ ꯐꯤ ꯆꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ SSCꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁ UPSCꯒꯤ GS CSETꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ SBI CLERK 2024 ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ SBI CLERKꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤ 20 ꯗꯩꯅ 28 ꯏꯌꯔꯁ ꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯗꯦꯠꯁꯤ 7 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅ IBACIO ꯒ꯭ꯔꯦꯗ 2 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ IB ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯕ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तारगदी ग्रेजुएट पास होगदबनी मागी एज लिमिट सिना 18 इयर्स देना 27 इयर्स फो होगनी अदुगा मागी लास्ट डेट सिना 15 डिसेंबर होगनी अदु एग्जाम सेंटर सु इम्फाल तागनी अदुगा मागी एग्जाम टाइमिंग दी हजिक फो हाइद्री असिदा हजिक लाइबा थबक सिंग असि अयाम्बा ग्रेजुएशन पास ngani अदुगा हजिक 10 पास की लाइबा थबक हारगदी SSC की GD हजिक वैकेंसी 26000 मुक की चांग कौरिबनी आइना जु मैम वीडियो सेमजग्रबनी अदो सिगी एग्जाम असि 10 पास तंगिनी अदो मागी एज लिमिट असि 18 देना 23 इयर्स फोनी सिदा SC ST गी 5 इयर्स रिलैक्सेशन लेगनी OBC की 3 इयर्स रिलैक्सेशन लेगनी मागी लास्ट डेट सी 31 डिसेंबर ओइगनी एग्जाम सेंटर इम्फाल तागनी अदुगा एग्जाम सी अहानबदा ऑनलाइन बेस एग्जाम ओइना मल्टीपल चॉइस टाइप की क्वेश्चन द थागनी फेब्रुवारी देना मार्च फो मनुंग एग्जाम से तौगनी हजिक अरोबदा लाइबा थबक सिना FCAT 2024 एयर फोर्स कमन एडमिशन टेस्ट नि ऑफिसर लेवल एंट्री जॉब नि हारिबा जॉब असिजु ग्रेजुएशन पास नत्रगा BTech ओगदबनी अदो मयाम एज लिमिट सिना 20 देना 24 इयर्स फो ओगनी मागी लास्ट डेट सी 30 डिसेंबर नि एग्जाम सेंटर इम्फाल तागनी अदुगा मागी एग्जाम डेट ती हजिक फोगी ओइनादी मयामदा खंगलक्ट्री फॉर्म थाजिल मतुंग लास्ट डेट लोर मतुंगदा मयामदा खंगलखनी अदुगा हजिक मयाम हजिक लाइबा थबक सिंग असि कोचिंग यावरगा नत्रगा कोर्स यावरगा प्रिपरेशन लोइना तोनगदरु ngaतनी अदो मयाम कोचिंग यावबो ngamdaba फी चावना चिंगबा अदुमगी अवाबा सिंगदो मयामदा कोखनजगे हायदना अइना ngasi वीडियो से सेमजरकपनी हजिक मयाम SSC की एग्जाम मयाम तौनरनी SSC की एग्जाम खुदिमक लोइना कंप्लीट ओइरबा फाउंडेशन कोर्स में लेरे सिदा लेरिबासी ओजा सिंग हारगदी इंडिया मनुंगदा ताइबा ओजा सिंग लोइना सिदा यावरगनी एग्जांपल ओइना हारबदा ADITYA RANJAN Rakesh Yadav Gagan Pratap नचिंबा अफाव अफाव ओजा सिंग लोइन यावरे असिदा अखोइना करिगुंबा कोचिंग सेंटर दा ऑफलाइन दे यावबा तारगदी कोचिंग फी सी 17000 20000 अदुमाय लोइन हाइरे अनि होजिकती कोचिंग फी यामना चावरबनी होजि अदो मयाम SSC की कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स से अहोंग ममलदा 3000 दा मयाम दा पिजगे असिदा यारोकदरिबा मागी फैसिलिटी सिंग हारगदी अहानबदा सिगी कोर्स सी लाइफ टाइम वैलिडिटी ओइरकनी कनागुमना एपता कोर्स लेबा तारगदी मागी वैलिडिटी जे 1 ईयर लियाम अब 2 इयर्स न चिंगबा दुम ओय दुगा सिदा मयाम दा फंगनगदरिबा कोर्स दी लाइफ टाइम वैलिडिटी ओइरकनी अदो सिदा मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग दुगा GK न चिंगबा लोइना टॉपिक लोइन कवर तरोकनी वीडियो ओइना मयाम दा लोइना फंगलकनी अदुगा मागी टॉपिक वाइज नोट अमदी मागी प्रैक्टिस शीट न चिंगबा लोइना मयाम दा लोइना फंगनजगनी असिदा PDF चु लोइना यारोकनी अदुगा मयामना SSC की लाइरिक सिंग पाम्बो लाइरिक ओइना पाम्बा PDF तदी लोइन लेगनी को PDF सिंग ददी मयामदा होंगना फंगनजगे PDF सिंग जो लेगनी हंदक नौना कौगिबा SSC कांस्टेबल GD गिसु मागी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चिंगबा कलेक्शन लोइन लेगनी सिदे लेरिबा कोर्स सिंग जे कमाइन तौगे हा मतमदा असि लेरिबा कोर्स सिंग जे मयामना येंग मतमदा अहानबददी लोन जे खंगदे हादि हिंदी दे ताए नत्रगा इंग्लिश दा ताए हाबगी मयामना लोन जे खंगदे लौसिनबा नुंगाइते हाबगी नुंगाइतबा अमदि लेरंबे अदुबु मोइना ताइबा कोर्स सिंग जिदा तौरिबसि कइनो हा मतमदा
example oina math se hindi da tae natraga english da tae adu ibadi english da loina idoini mayek to khoina loina khangabani adu moina tai ba marang da moina atopa wari sarapa da khoina khangdaba yai adubu ibadi english da loina ibnina mayam ilalaina gyan tagani basic tagi horaga advanced phogi level da loina taabani duna si course pambi leragadi mayam whatsapp number sida whatsapp text to birau aduga mathang da lerisina banking gi foundation course ni banking gi exam habadi SBI CLERK SBI PO aduga IBPS CLERK na singba aduga IB gi thabak sing aduga FCI na ko ba thabak na singba insurance banking related oiba job singi loina course leire sida maths sida jo maths laini reasoning laini english laini adu computer awareness na singba basic awareness na chingba si sing loina mayam loina fanganjaragani aduga hojik anoba SBI CLERK lakpagi Manipur gi oina vacancy je 26 organi ko SBI CLERK si asigi Delhi oina practice tawnaba sit haba tare magi rank file si jo mayam da hong mamanda fanganjaragani aduga magi sigi banking foundation course gi magi complete course gi oina magi price na 2000 oirakani si jo validity lifetime organi mayam si course yoning blerga su aina pijariba contact number sida whatsapp chat tobirau aduga aroibada mayam UPSC gi GS amadi CSET gi course si mayam coaching gi damakta Delhi da satpa ngamdaba paisa gi khudong chaba leitaba hadi hoje course ti afaba yoning ba de baziram gumba Vision IS kumba India gi oina kwadi favorable course sing je yawdi ngamjadaba singdo mayam ahong mamalda yaw phambiragani baziram amadi ravi gi adu sida UPSC course mayam den pijagadoripsi full English medium ne ko English medium ngatani sigi course sing je mayam ahong mamalda phangalagani adu khoina app tagi yawroju natraga coaching khoina Delhi da satpa ngamaga yawrogasu magi course fee si 1 lakh above loi la ani ko aduda mayam Vision IS ki course si 10,000 da mayam da fanganjage aduga Bajiram and Ravi course UPSC ki general awareness ki course si ju my GS course si ju mayam da homemal da 5,000 da fangalagani do mayam English medium ngatani sida fangadariba course si mayam pambiba leiragadi job center number makha leba job center number jida WhatsApp chat tobirau mayam thabak ki oiba any exam gi loing course mayam da ahong mal da loi fanganjage to mayam na channel sibu support abiyo mayam gi ju khara kanagadra haina tawbani asida mayam gi khudong chaba leiraga su dum mateng dum tawna si aduga mayam channel sibu support abiyo mayam job ki information na singba ano ba thabak lakpada mayam comment section da habiramu kari job lai aduga explain tawbada soigimna singba mayam na details singdu comment section da dum ibiramu mayam gi damakta lep laitana thabak tawba ngambo ojake hajik anoba job lakba orgasu mayam explanation tawba pambiragasu dum comment section da habirau mayam comment khudingmak reply pi na honajake asigi di matang sida video si tension jake thank you